ukuboko kw'Imana Moses was the arm of God k'ubutabazi of help gukura Abisirayeli mu kaga to take the Israel from nabo tragedy bongere baseke nk'abandi so that they could rejoice like bagira others, umunezero nk'abandi to have the same joy that others had, bishime nk'abandi. to rejoice like others. Si kuki undi yishima ntiwishime? Why are others joyful and you are kuki not? umwe abaho neza we ntubeho neza? Why are others living well and you are not? Ukuboko kurenganya ariko kwabiteye, It is the hand that oppresses, ariko ukuboko kurenganura but the hand that delivers kuraje. is coming. Kandi ab'Imana ikoresha, And the ones that God ukuboko is using, kw'Imana ni umuntu, uvuga ngo ni umuntu. the hand of God, the arm of God is a man. Imana ntizakoresha marayika gukora igitangaza iwanyu, izakoresha umwana wanyu, izakoresha umwe muri mwebwe, izakoresha ni wowe. God is not going to use an angel to do a miracle or to save your family. He's going to use one of you, one of the family members. Uri ukuboko kw'Imana kurambuye You are the arm of God that is outstretched, kuzana agakiza. that brings salvation. Uko kuboko That hand kwishimana nawe iyo uri epfo mu kibaya, nanone kukishimana nawe uri ku musozi hejuru unezerewe. it rejoices with you when you are down in the valley and when you are on the top of the mountain. Uko si ukuboko kunezezwa gusa kukwishimira kuko wakize, niyo unakennye gukomeza ari inshuti. This is not the hand that rejoices when you are in a good position. It also helps you when you are in a bad position. Ukuboko kw'Imana ni muntu ki? The arm of God is what kind of man? Ijambo rya mbere The first word, ni umunyempuhwe. it is compassionate. Umuntu w'impuhwe Someone who has compassion. bizorohera Imana kumuhindura ukuboko kwayo. It is easy for God to use him as his arm. Iyo Imana irimo ishaka abantu izakoresha kugira ngo bakure abandi mu cyobo, kugira ngo bahinduke ubwoko kwayo, kriteri ya mbere Imana ireba ni umutima w'impuhwe. Iyo wumaguritse muri wowe utakigira impuhwe, ntabwo uri kandida mu maboko y'Imana. When God is looking for someone to deliver others, he looks for the heart of compassion. When you have no compassion and you are bitter or dry, God is not going to use you. Dore ikinyoma cy'impuhwe This is the lie that kills compassion. ni igihe uhura n'abantu feke ukazinuka abantu bose, ariko ukibagiwe ko wigeze guhura n'abantu vrai. Is when you meet fake people every time to the point where you forget that there are real people that are in your life. kuko iyo wababajwe n'abantu Because when you are hurt by people, bituma muri wowe utakigira impuhwe z'abantu. you no longer have compassion for people. Ariko umuntu wabaye ukuboko kw'Imana ufite umutima w'impuhwe muri we, igihe cyose iyo ahuye n'ababi, Imana imwibutsa n'abeza yabanye nabo, bigatuma yongera kugirira ikiremwa muntu icyizere, Imana ikamukoresha. But when someone who's the arm of God meets with fake people, God will remind him the good people that he met in the past, and God will continue to use him. Imana ndikoresha umuntu ko yize, ko ari mwiza, ko azi kuvuga, akomoka ahantu afite amafaranga, akize, bamwemera bamwumva. No, ireba umutima, ngo nje ndeba umutima. Niko yabwiye Samuel, ngo Samuel kora yabaye yabo n'abandi, no nje ndeba umutima. Umutima wa Dawudi wari a compassionate heart, wari umutima w'impuhwe. Impuhwe, nugira impuhwe uzahinduka ukuboko kw'Imana. God doesn't choose the educated or the mighty or the wise. He chooses those with compassion. He looks at the heart. That's what he told Samuel. I'm looking at David and I see the heart of compassion in him.